дар даҳсолаи охир кураи замин аз таъсири тағйирёбии иқлим ҳолати табиии худро коҳиш медиҳад. Бешаҳо оташ мегиранд, аз шикастапораҳои пиряхҳои Антарктида айсбергҳо хеле зиёд дар уқёнусҳо ба чашм мерасанд. дар қисмати хушкии сайёра бошад то рафт захираҳои оби ошомиданӣ кам мегардад. чашмаҳо хушкида дар 50 соли охир то 20% ҳаҷми дарёву пиряхҳо кам гардидааст. бо иқдом ва талошҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон масъалаҳои марбут ба об, дастрасии аҳолии ҷаҳон ба оби тозаи ошомиданӣ ва ҳифзу таҳкими захираҳои обӣ ба мавзӯи муҳими сатҳи ҷаҳонӣ табдил ёфтааст. зеро беш аз 2 миллиард аҳолии сайёра ба манбаъҳои оби тоза дастрасӣ надоранд. ҷумҳурии Тоҷикистон як кишвари ташаббускор аст дар масъалаҳои марбут ба обу иқлим, дар масоили мубрами рӯзномаи байналмилалӣ. имрӯз кишвари мо кишвари ташаббускор аст ва ҷумҳурии Тоҷикистон тавонист ки дар раванди солҳои истиқлолият ҳамчун як обрӯю нуфузу эътибори байналмилалиро пайдо намояд ва ҳама ин нуфузу обрӯ тавассути ибтикор, ташаббусҳои созанда и пешвои миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дорам Эмомалӣ Раҳмон рӯи кор омада истоданд ва албатта ин бозгӯи мавқеи устувори Тоҷикистон на танҳо дар минтақа, балки дар арзаи байналмилалӣ аст. дар арафаи ҷашни байналмилалии Наврӯз, конферонси ҷаҳонӣ ва таърихии оби Созмони Милали Муттаҳид бо мизбонии ҷумҳурии Тоҷикистон ва шоҳаншоҳии Нидерланд баъд аз 50 сол баргузор гардид, ки дар баргузории он саҳми мамлакати моро махсусан аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид ва як қатор кишварҳои ҷаҳон таъкид намуданд. бо ташаббус ва иқдомҳои Тоҷикистон дар чаҳорчӯби 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор, рӯзномаи амал дар соҳаи об, ки дар конферонси оби душанбе соли 2018 ҳамоҳанг гардид, ба як барномаи фарогири илмию амалӣ бо амалу уҳдадориҳои зиёдеро фаро мегирад ва дар заминаи конферонси оби Ню-Йорк дар ҳошияи ташаббусҳои Тоҷикистон ин санад бештар тақвият ёфт. конферонси имрӯза бояд бештар аз лиҳози мусоидат ба дарки дурусти таҳдидҳо ва мушкилоти соҳа, инчунин дарёфти роҳҳалҳои муассир ва самарабахш дар таърих сабт гардад. дар ин ҷода кӯшишҳои муштарак бояд ба натиҷагириҳои мушаххас ва пайгирии минбаъдаи созишҳои ба даст омада равона карда шаванд, то интизориҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ аз ин раванд ба таври шоиста амалӣ гарданд. бо дар назардошти ин ва ба мақсади назорати пайвастаи раванди амалӣ гардонидани уҳдадориҳои гирифташуда, пешниҳод менамоям ки конферонси навбатии Созмони Милали Муттаҳид оид ба масъалаҳои об дар ҷамъбасти 10-солаи байналмилалии амали об соли 2028 дар Тоҷикистон баргузор карда шуд. ҷиҳати иҷрои амалу уҳдадориҳои мазкур, бахусус татбиқи рӯзномаи амали об, мо пешниҳод менамоем ки раванди оби душанбе ҳамчун платформаи пайгирии васеъ истифода карда шавад. итминони комил дорам ки талошҳои дастаҷамона ва уҳдадориву амалҳои нави мо дар доираи ин конферонс ва татбиқи натиҷаҳои он самараи дилхоҳ хоҳанд дод. дӯстони арҷуманд, об сарчашмаи асосии ҳаёт маҳсуб меёбад. Тоҷикистон кишвари дорои захираҳои бузурги оби ошомиданӣ мебошад. мо як миқдор обро аз кӯли Сарез, ки дар кӯҳсори Тоҷикистон дар баландии 3500 метр воқеъ мебошад, бо худ овардем. Сарез воқеан чун намунаи нодири захираҳои оби поку мусаффо, ки аз пиряхҳо ва қуллаҳои барфпӯши ватани мо сарчашма мегирад, метавонад солҳои тӯлонӣ мардуми минтақаи Осиёи марказиро бо оби ошомидании босифат таъмин намояд. дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид ҷаноби Гутерриш
و شاید بعضی از حاضرین گرامی ضمن سفر به تاجیکستان از این کل و پیریخ‌های ما دیدن کردند. به همگان معلوم است که زیر تاثیر تغییر آبی اقلیم و دیگر روندهای گلوبالی سرچشمه‌های آب آشامیدنی سال از سال کاهش می‌یابند. برای مثال از 14,000 پیریخ تاجیکستان در چند ده ساله آخر 1000 تایش پورا از بین رفته است. بنابراین پیشنهاد میکنیم که برای حفظ و ثمرناک استفاده بردن همه سرچشمه‌های آب آشامیدنی برنامه‌های مشخص ملی، منطقوی و بین المللی تهیه و تطبیق کرده شوند. پیگیری این اقدام البته با عهده‌داری‌های ما در تطبیق روزنامه جهانی اقلیم هماهنگ بوده همکاری‌های سودمند را با تمام شریکان تقاضا می‌نماید. در ضمن باید مکانیزم‌های با اعتماد موثر برای تأمین آب و مدیریت ثمرناک مسائل مربوط به آب تهیه و راه‌اندازی گردند. امید دارم که با سعی و تلاش‌های مشترک ما به هدف‌های موافقه شده بین المللی مربوط به آب نائل خواهیم شد. бандишаи пешвои миллат аввалан натиҷаи паёмҳои конферонс бояд ба дигар чорабиниҳои калидӣ вобаста ба об, тағйирёбии иқлим, пешгирии офатҳои табиӣ ва умуман ҳама масъалаҳои марбут ба татбиқи ҳадафҳои рушди устувор, ҳамбастагӣ ва ҳамоҳангӣ дошта бошад. мавқеи мавзӯи об дар рӯзномаи созмони милали муттаҳид ва дигар созмонҳои байналмилалию минтақавӣ бояд тақвият дода шавад. ҳамчунин ба мақсади назорати пайвастаи раванди татбиқи уҳдадориҳо аз ҷумла рӯзномаи амали об зарур аст ки конферансҳо ва дигар ҳамоишҳои созмони милали муттаҳид минбаъд мунтазам сурат гиранд. пешвои миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарам эмомалӣ раҳмон арзёбӣ карданд ин конферансро, ҳамчун модератори конферанс буданд. аз тарафи Нидерландия шоҳи Нидерланд Александр Вильям иштирок карда буд. ҳамин ба фикрам Тоҷикистон тавонист ба ҳамаи ҷаҳониён на фақат дар қитъаи Амрико, балки ба тамоми ҷаҳониён тавонист масалан ҳам аз таърихи фарҳанги худ, ҳам аз ҳунарҳои мардумӣ онҷо намоиш дода шуда буд ки ҷаҳониён аз наздик бо Тоҷикистон, аз таъриху фарҳанги ғании Тоҷикистон ошно шуданд. ташаббуси панҷуми ҷумҳурии Тоҷикистон албатта ин соли эълон намудани соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо аст, соли 2025. албатта ин ҳам ба мантиқ аст, зеро яке аз масъалаҳои мубрам имрӯз ки ҷомеаи ҷаҳон ба он мувоҷиҳ аст, ин масъалаи обшавии пиряхҳо мебошад ки ба ин нуктаи муҳим низ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ бисёр як назари тоза намуданд, як ки ва дар ҷумҳурии Тоҷикистон низ як асоси масалан 60% обҳои минтақаи Осияи марказӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастанд. барои ҳамин ин масъала ниҳоят масъалаи муҳим аст ки аҳамияти ҳам минтақавӣ дорад барои ҳам кишварҳои минтақа, яъне дуруст ба роҳ мондани мудирияти об ки инро низ пешвои миллат таъкид намуданд. албатта ин зарур аст ки ин як ҳамгироии минтақавиро талаб мекунад ва ҳамкориҳои муштаракро талаб мекунад ва аз ҷумла барои ҷомеаи ҷаҳон ки имрӯз бибинед чӣ қадар аҳолии ҷаҳон мувоҷиҳи ба масъалаи норасоии оби ошомиданӣ аст ва об низ сарчашмаи асосияш аз пиряхҳо ки ҳаст ба ин бисёр як алоқамандӣ вобастагӣ зич дорад. дар шароити кунунии муносибатҳои байналмилалӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷомеаи ҷаҳон, аз ҷомеаи созмонҳои байналмилалӣ, созмонҳои байналминтақавӣ шинохта шудааст ҳамчун кишвари ташаббускор дар ҳалли масъалаҳои глобалӣ аз ҷумла масъалаҳои об, тағйирёбии иқлим, масъалаҳои экологӣ, масъалаи пиряхҳо, ҳифзи пиряхҳо,
ва дигар масъалаҳо ҳаст ва дар худи ҳам кори конфронс масъалаҳои муҳими иҷтимоӣ, масъалаҳои иқтисодӣ низ мавриди баррасӣ қарор гирифтанд, аз ҷумла ҳамкориҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бо дигар ниҳодҳои Созмони Милали Муттаҳид, бо шоҳигарии Нидерландия ва ин ҳамкориҳо ба манфиат ва судовар дар масалан қаринаи ҷаҳонишавӣ миёни ин ниҳодҳо, миёни кишварҳо малнидод гардиданд. дар ин замина президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пешниҳод намуданд, ки дар заминаи татбиқи амалу ӯҳдадориҳои маҷмӯӣ ва умуман рӯзномаи амал оид ба об, раванди оби Душанбе ҳамчун платформаи пайгирӣ ба таври васеъ истифода карда шавад ва сабум ҷиҳати рафъи мушкилоти марбут ба об барои дастгирӣ аз кишварҳои камтараққӣ ва рӯ ба тараққӣ бояд ҳаҷми сармоя ва маблағгузорӣ афзоиш дода шавад. ин масъалаи хеле муҳим буда имкон медиҳад, ки фондҳои глобалӣ бо иштироки давлатҳо барномаҳои мавзӯии амалро тақвият бахшанд. дар ҳошияи баргузории конфронси дуввуми таърихии марбут ба об дар Созмони Милали Муттаҳид асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар қароргоҳи Созмони Милали Муттаҳид дар шаҳри Ню-Йорк дар чорабинии канории харитаи роҳ барои соли 2025 соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо суханронӣ карда таъкид намуданд, ки чорабинии имрӯза қадами аввал дар роҳи татбиқи қатномаи нави Созмони Милали Муттаҳид оид ба эълон намудани соли 2025 ҳамчун соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ба шумор меравад. ин як таҳаввулоте ҳаст дар илми табиат, илми пиряхшиносӣ, дар илми обу ҳавошиносӣ ва дар илми гидрология. Барои он ки ҷаноби олӣ айнек муайян намуд, ки вазифаҳои асосии ин ҷамоат, ин конфронси байналмилалӣ, ин гӯшаст намудани ҷомеаи ҷаҳонӣ бо проблемаҳои норасоии об ва ноақилона истифода бурдани об. ҳатто ки намояндаи Созмони Милали Муттаҳид дар баромади худ гуфт, ки об дар мо дар сатҳи ҷаҳонӣ ин як чизи константи доимӣ ҳаст, лекин чӣ ҳолат шудааст, ки онро мо нодуруст истифода мебарем ва оқилона истифода намебарем. барои ҳамин ҳам гӯшаст намудан дар кор ва ҷомеаи ҷаҳонро нигарон кардан дар кор, ки чӣ хел проблемаҳои оид ба истифодаи об, оид ба захираҳои обӣ ва роҳҳои дуруст истифода барои онро мо бояд ки кор карда бурем ва вазифаи асосии ҷамоати ин сатҳи баланд ба ҳамин вобастагӣ дошт. аз ҷониби дигар ҷомеаи ҷаҳонӣ дастгирӣ ёфтани ҳамаи ташаббусҳои мамлакати мо ва ба ҳайси яке аз кишварҳои пешсаф дар баррасии масъалаҳои глобалӣ эътирофшудани Тоҷикистон ин худ дастоварди бузург ба шумор рафта, Тоҷикистон дар байни давлатҳо ҳамчун пешоҳанги масъалаҳои марбут ба обу иқлим шинохта шудааст ва аз ҷониби дигар бо ин ибтикорот барои сарфакорона ва одилона истифода бурдани захираҳои об дар сатҳи глобалӣ саҳмгузор мебошанд. дар ин конфронси таърихӣ таъкид гардид, ки мо бояд дар якҷоягӣ бо кишварҳо ва ҷонибҳои манфиатдор харитаи роҳро барои соли 2025 таҳия намуда, раванди омодагиро ба соли 2025 ва конфронси болозикр фарогиру натиҷаовар ба роҳ монем. пиряхҳо захираи асосии обҳои тоза дар сайёраи мо ҳастанд ва мутаассифона миқдори онҳо зери таъсири тағйирёбии иқлим сол то сол кам шуда истодааст. дар чанд даҳсолаи охир дар Тоҷикистон зиёда аз 1000 пиряхҳ пурра аз байн рафтанд. обшавии босирати пиряхҳо дар дигар қитъаҳои олам, аз ҷумла дар Арктика ва Антарктида низ ба мушоҳида мерасад. ташаббуси панҷуми ҷаноби олӣ ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҳифзи пиряхҳо ин як сатҳи нави ташаббусҳо ҳастанд. барои он ки омӯзиши пиряхҳо аз нуқтаи назари илмӣ асоснок кардани далелҳои илмӣ ин хеле ҳам харҷтараб аст ва заҳмати зиёдро талаб мекунад. масалан пиряхҳоро ҷаноби олӣ таъкид намуданд, ки дар 50 сол як маротиба меомӯзанд ва ин албатта ба мо қаноатбахш нест ва барои ҳамин ҳам мо бояд ки ба тариқи доимӣ ин пиряхҳоро омӯзем ва ин ташаббус
و تشکیل نمودن فوند مخصوصی بین المللی اوید به دستگیری نمودن تحقیقات علمی اوید به حفظ پیریخ‌ها مبلغ گذاری میشد و به طریق دائمی آموخته میشد. اعلان روز جهانی حفظ پیریخ‌ها، تأسیس فوند مخصوص و برگزار کردن کنفرانس بین المللی اوید به این مسئله در شهر دوشنبه در سال 2025 از جمله وسیله‌های مهم جهت رسیدن به این هدف‌ها میباشند. راهبری تاجیکستان در این روندهای همگرایی که در سطح منطقه و در سطح بین‌المللی جریان دارند مقام و جایگاه مخصوص خود را دارد و کوشش کرده ایستاده است که سهم نظررس خود را در این روندها داشته باشد. باید قید نمود که در چورابینی کناری خریطه راه برای سال 2025 سال بین‌المللی حفظ پیریخ‌ها که از جانب تاجیکستان در دایره کنفرانس آبی سازمان ملل متحد برگزار کرده شد، دبیر کلی سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش، پرزیدنت بولیویا لوئیس آلبرتو آرسه، دبیر کلی سازمان بین‌المللی آب و هواشناسی پیتر تالاس، دیرکتور گنرالی آژانس بین‌الخلقی اوید به نیروی هسته‌ای ماریانو گروسی، دیرکتور گنرالی اتفاق بین‌الخلقی حفظ طبیعت برونو اوبرله و معاون دیرکتور یونسکو سین توسیویا اشتراک و سخنرانی کردند. در چورابینی کناری خریطه راه برای سال 2025 سال بین‌المللی حفظ پیریخ‌ها پادشاه نیدرلند ویلیام الکساندر نیز شرکت ورزید. به اندیشه محترم پیشوای ملت هدف اساسی تطبیق این اقدام جلب توجه جامعه جهانی به مشکلات گلوبالی آبشوی با صورت پیریخ‌ها میباشد. تاجیکستان با صفت کشوری منبع آب‌های منطقوی همزمان جانبدار استفاده صرفه‌کارانه و عاقلانه آب در منطقه و بیرون از آن است. امروز حفظ ذخیره‌های آبی مخصوصاً پیریخ‌ها یکی از پروبلم‌های جامعه بشری در پیش‌روی تغییر آبی اقلیمی باشد. تاجیکستان همچون یک سوبیکتی مستقل سیاست بین‌المللی در عرصه جهان، در عرصه بین‌المللی و در آن روندهای همگرایی که در سطح منطقه و جهان جریان دارند بیشتر و بهتر مقام مخصوص قید بکند و از دیگر جهت این نشان دهنده آن است که در یک صحیفه نو در سیاست راهبری سیاسی جمهوری تاجیکستان به ارتباط آن که روند تشکل و تکامل بعدی نظام دولتداری ملی تاجیکستان، ایمیج تاجیکستان همچنین یکی از سوبیکت‌های فعال و مستقل در عرصه بین‌المللی باز هم مشخص‌تر می‌گردد، باز هم فعال‌تر می‌گردد، روشن‌تر می‌گردد. چونکه راهبری سیاسی تاجیکستان، حکومت تاجیکستان با راهبری پرزیدنت کشور سالهای اخیر همچنین یکی از اکتورهای فعال در سیاست بین‌المللی از جمله به ارتباط بهتر نمودن محیط زیست و مخصوصاً به ارتباط مسائل مربوط به آب تشبس‌های جولی پیشنهاد کردند که نه فقط از طرف شهروندان جمهوری تاجیکستان، نه فقط در منطقه آسیای مرکزی بلکه در عرصه بین‌المللی شایسته توجه می باشند. بنابراین هم این پیشنهادها، این تشبس‌ها در سطح عالی از طرف نهادهای علاهده سازمان ملل متحد با خوشنودی قبول گردیده است و ما از این پیشنهادها خبر داریم. 10 ساله آب تازه، 10 ساله آب برای عمل و این پیشنهاد آخران که سال گذشته صورت گرفت طی پیام نوبتی پرزیدنت کشور در مورد حفظ پیریخ‌ها در سطح جهان و از جمله در تاجیکستان که البته به وضع محیط زیست تاثیر مستقیم دارد و به همین مناسبت اعلان نمودن سال 2025 سال بین‌المللی حفظ پیریخ‌ها، تأسیس فوند بین‌المللی به خاطر حفظ پیریخ‌ها در سطح جهان، این از جمله آن تشبس‌ها و پیشنهادهایی که از طرف حکومت تاجیکستان در سیمای پیشوای ملت صورت گرفتند. در حاشیه اقدام‌های جمهوری تاجیکستان در همکاری با سازمان ملل متحد
оид ба масъалаҳои обу иқлим 9 қатнома қабул гардидааст, ки барои ҳифзу таҳкими захираҳои обӣ аҳамияти басо муҳим доранд. эълон гардидани соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо дар соли 2025 марҳилаи нави омӯзиши ҳавзаи пиряхҳоро дар ҷаҳон ба бор хоҳад овард. این تشبس امکانیت می‌دهد که در سطح جهانی پیره‌ها رو با خود می‌ذاره. برای اینکه بعد سال‌های 80 و اساساً بعد سال‌های 90 آموزش پیره‌ها قریب که از بین رفته بودند و این با اون وارد است که معلومات‌ها گوناگون بودند. حتی که نماینده سازمان ملل متحد و این شاهیگری نیدرلند هم در برآمد خود قطع کرد که معلومات‌ها درباره پیره‌ها آموزش پیره‌ها کم هستند و باید آنها را ما وسعت دهیم و این تشبس امکانیت می‌دهد که با سطح نو آموزش پیره‌ها ما قدم بگذاریم. در مرکز آموزش پیره‌های اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان کنفرانسی بین‌المللی علمی و عملی در موضوع تاثیر تغییرآبی اقلیم به پیره‌ها و اهمیت تشبس‌های گلوبالی تاجیکستان در سطح بین‌المللی برگزار گردید. تغییرآبی اقلیم در سالهای اخیر و بسیار منطقه‌های سیاره ما آرکتیک، انتارکتیدا، اروپا و آسیا بیشتر می‌گردد. پیش از همه با خلالدار گردیدن معیار بارش‌ها در فصل‌ها و بلند گشتن حرارت، حوزه پیره‌ها در آسیای میانه هرچند یک نوع استواری خود را به نمایش می‌گذارند، ولی آبشوی قبطی آن و روند تنزلی آبی خود را آغاز کردند. طبق ادبیات‌ها یعنی که پیره‌ها تا سال 1980 آموخته شدند و از سال 1980 به کلی یعنی پیره‌های جمهوری تاجیکستان ناموخته شدند به کلی و امروز مرکز یعنی که ترتیب دادن اطلس پیره‌ها رو به نقشه گرفته است و آن همین سال به 12 جلد پیشکش می‌گردد، یعنی که به کلی حالت پیره‌ها نظر به سال 1980 و حالت پیره‌ها چگونه است و این بیشتر یعنی که دقیقی معلومات ها یعنی معین می‌سازد که تغییرآبی اقلیم یعنی که بلندشوی حرارت تاثیر اقلیم به پیره‌ها تا چه اندازه است. با عقیده متخصصان تغییرآبی اقلیم فقط زیاد شدن نشاندادی حرارت را نداشته، بلکه خلالدار گردیدن روند طبیعی بارشات و موازنت آن را دارد که باعث آفت‌های زیادی طبیعی می‌گردد. در آزمایشگاه مرکز آموزش پیره‌ها دستگاه و تجهیزات معاصر مورد استفاده قرار گرفته است که برای مدل سازی متمتیکی پیره‌ها از روی ساخت مولکولا استفاده شده نامگوی آموزش را وسیع می‌گرداند. و ما چنین دستگاه‌های برای تحلیل نمودن صفت آب و ایزوتوپ استواری آب دسترس نمودند. طی 2 سال اخیر است که ما در جمهوری خودمون چنین تحلیل ها را به راه مانده ایستاده‌ایم. تحلیل صفت آب و ایزوتوپ استواری آب را در یک وقت می‌گذرانند. در همایش عالمان و متخصصان ابراز داشتند که نتیجه تحقیقات در حوزه پیره‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان، اسکندرکل و کافرنیان و سرافشان نشان می‌دهد که کاهش یابی سطح پیره‌ها در دوام 30 سال اخیر بیشتر گردیده، درجه بارشات برف نیز کاهش یافته است. محققان از جمهوری قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، بلا مکانوار اسقل اسوبالی و قادر مسلیموف در همایش طریق آنلاین مجازی اشتراک داشته ابراز نمودند که چنین صورت آبشوی پیره‌ها در کشورهای مذکور باعث کم شدن مساحت پیره‌ها تا 20% در 30 سال اخیر گردیده است. در ادامه آنها اقدام‌های شایسته تاجیکستان را در سطح بین‌المللی وسیله مهمی دریافت راه‌های حل مسئله نامیدند. کنفرانسی که برپا شد تحت موضوع تاثیر تغییرآبی اقلیم و پیره‌ها و اعلان نمودن سال 2025 سال بین‌المللی حفظ پیره‌ها از اون شهادت می‌دهد که یعنی که عالمانی آسیای مرکزی و از اروپا سر جمع آمدند و طریق آنلاینی پیوست شدند و در موضوع تا سال 2025 کارهای علمی را براه ماندن، چه کارها و چه سمت‌هایی که دایر به حفظ پیره‌ها چه تدبیرهای نو اندیشیدن را سر موضوع آورده و آن را مصوبت می‌نمایند و امروز از جمهوری اروپا چندین از این
институтҳо яъне иштирок намуданд ва барои соли 2025 яъне ки насб намудани дастгоҳҳои нав яъне ки зиёд гузарондани тадқиқотҳо дар болооби дарёи ҷумҳурии Тоҷикистон ва омода намудани мақолаҳои илмӣ то соли 2025 доир ба ҳифзи пиряхҳо ва тағйирёбии иқлим. Чун муассисаи давлатии маркази омӯзиши пиряхҳо пешбарандаи сиёсати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон буда ва имрӯз чандин экспедитсияҳои байналмилалӣ барпо намуда истодааст. Аз қабили дар болооби дарёи Варзоб, болооби дарёи Ғунд, ҳавзаи дарёи Қарокӯл, ҳавзаи дарёи Зарафшон экспедитсияҳои байналмилалӣ барпо намуда омӯзиши ҳолати кунунии пиряхҳоро омӯхта истодаанд. Ва мақсади конференсияам дар он аст ки дар ин сол яъне ки бо шарикони рушд чандин экспедитсияҳои нав барпо намуда ва методҳои нав, дастгоҳҳои нав насб намуда шавад дар пиряхҳо. дар ҳамоиш коршиносон аз кишварҳои Аврупо ва Осиёи Миёна иброз доштанд, ки масъалаҳои ҳифзи пиряхҳо раванди илмиву таҷрибавӣ ва ҳамдастии мамлакатҳоро барои оянда таъмин менамояд, ки дар ин самт омили асосӣ мебошад. дар ҳамоиш масъалаи ба таври маҷмӯӣ бароҳа мондани экспедитсияҳои илмӣ, таҳияи моделҳои математикӣ ва пешниҳодоти мушаххас ҷиҳати пешгирӣ аз раванди имрӯзаи иқлим баррасӣ гардид. дар маркази омӯзиши пиряхҳо равандҳои омӯзиши пиряхҳо ки ба роҳ монда шуданд, ин як аз шӯъбаҳое аст ки шӯъбаи мониторинги пиряхҳо, криосфера, глоссология ва гистехнология ном дорад ва мафҳуми ин калимаҳое ки дар ин ҷо истифода мебаранд, ин яъне ки мониторинги пиряхҳо ин маънои онро дорад ки доимӣ маълум кардани ҳолати пиряхҳо. яъне ки дар мониторинги пиряхҳо мо истифода мебарем аксҳои кайҳонӣ ва доимӣ аксҳои кайҳониро мониторинг карда ҳолати пиряхро маълум мекунем. мафҳуми дигар ин криосфера. Криосфера ин қабати яхини замин аст. яъне ки замин аз қабатҳо иборат аст ва криосфера ин қабате аст ки ин қабати яхин ном дорад, криосфера. ва мо низ дар марказ омӯзиши криосфераро ба роҳ мондаем. яъне ки дар криосфера дохил мешаванд ҳам пиряхҳо ва ҳам яхбандии доимӣ, пиряхҳои зеризаминӣ. ва айни замон маркази омӯзиши пиряхҳо ҳам пиряхҳоро омӯзиш мекунанд ва ҳам яхбандии доимӣ, пиряхҳои зеризаминӣ мегӯям буд. он таҷҳизотҳои махсус боз дорад ва фарқият мекунад, чунки пиряхҳои зеризаминӣ онҳо бо хоку гелу санг пӯшидаанд ва онҳоро мо низ омӯзиш мекунем. глоссология. худи глоссология ин илм дар бораи пиряхҳо ҳаст. яъне ки глоссология мафҳумаш ин аст ки омӯзиши пиряхҳо, илм дар бораи пиряхҳо. гистехнология бошад, ин инструментҳое ҳаст ки мо истифода мебарем дар ҳолати марказ бошад дар омӯзиши пиряхҳо. мо бо воситаи гистехнология, яъне ки барномаҳои махсус, таҷҳизотҳои махсус, мо пиряхҳоро аз ҳолати онҳо муайян мекунем, ҳолати онҳоро, масоҳати онҳоро, ҳаҷми онҳоро ва ҳамаи ин корҳое ки ба мо имконият метиҳанд ки ҳолати пиряхҳоро пурра маълум кунем, ин гистехнология ҳаст. дар он ҷо ворид мешаванд ҳам аксҳои кайҳонӣ, истифодаи аксҳои дронҳо, ҳавопаймоҳои бесарнишин, асбобҳои геодезӣ низ дохил мешаванд ки ба мо имконият метиҳанд маълумоти пурраи пиряхро маълум намоем. олимону мутахассисон дар ҳамоиш аз ҷараёни экспедитсияҳои илмӣ натиҷагирӣ намуданд, ки оид ба рақамикунонии ҳавзаи пиряхҳо ва кашфи чандин пиряхҳо дар ҳавзаи кӯли Карокӯл ва дарёи Ғунд мебошад, ки қаблан дар атласи пиряхҳо шомил набуданд. методҳои инноватсионӣ, яъне ки таҷҳизотҳои инноватсионӣ кори омӯзиши пиряхҳоро соддатар мекунад, имкониятҳоро васеъ мекунад. ва мо дар мисол агар гирем таҷҳизотҳои инноватсионӣ барои муайян кардани мувозинати ҳаҷми пирях,
ما همسولا با پیریخ میرویم. این متد کهنه است. در آنجا ریکه هم میگذاریم و سال دیگه میویم اون ریکه رو چین میکنیم و معلوم میکنیم که پیریخ در یک سال مثال گوییم 1.5 متر آب شده است. لیکن ما نمیدونیم که همون آبشوی کدام مدت زیادتر است، کدام مدت کمتر است و برای همین ما در پیریخ‌های خود استفاده میبریم. علاقه نصب نمودیم سمارت ریکه ها، یعنی که ریکه هایی که زمانوی هستند و او یک تجهیزاتی هست که هر روز هر ساعتی که پیریخ یا کویش می‌یابد یا چگونه پروسس هایی که در پیریخ میگذرد اما در خود نصب میکنند و ما معلومات رو هنگام گرفتن و کار کردن معلوم میکنیم که کدام وقت پیریخ زیادتر، کدام ماه زیادتر آب میشود و در کدام ماه پیریخ سست‌تر آب میشود. این یکی از مثال های استفاده بردن متد های اینوواسیونی در آموزش پیریخ ها. بهوده آب حیات نگفتند و تا خلالدار گردیدن موازنت طبیعی با تاثیر عامل‌های انسانی با کریستال سخت آب پیریخ‌ها هم به تاثیر نماند و حفظ پیریخ‌ها مجموعه چرابین‌های زیادی را در بر می‌گیرد که بیشتر کردن مساحت جنگلزار و باغ‌ها با شمول پیشگیری از چنین حالت باشد. در قسمت پهلوی پیریخ خرسان تپش‌ها خیلی زیاد هستند و حتی برای کارهای مشاهده‌کاری هیئت گروه نیز یک خف احتمالی این حال وجود دارد، ولی به هر صورت کارها ادامه دارند. ولی در اینجا وقتی که می‌نگریم پیریخ اندر پیریخ است. در طرف چپ من پیریخ خرسان ایستاده است که از همین شروع تا 700 متر تا زبانش می‌رود و از اونجا باز یک سربندی تا حد 45 متری پیریخ است که به کوه سیستم کوه عبدالقهار چسبیده است و از دور باشد پیریخ‌های سیستم رقمی پیریخ‌های عبدالقهار به چشم می‌رسد که در آنجا ذخیره‌ها خیلی زیاد هستند و آنها به طریق رقمی کنونی رقم گذاری شدند، از بس که آنها چون پیریخ خرسان مساحت کلان ندارند، ولی به هر صورت ذخیره خیلی زیاد است. در ماه اکتبر معلوم که در آنجا برف خیلی زیاد می‌بارد و حرارت هوا هم اونقدر بالا نمی‌شود، ولی رخنه‌شوی پیریخ‌ها دیده می‌شود که هر جا اونها کنده شدند. به هر صورت طبیعت چنین است، آفتاب است، برف است، باران است و تاثیر آن به طبیعت البته می‌رسد، ولی استواری پیریخ‌ها چون قابلی تا اندازه نگاه داشته می‌شود و افاده آن در شواس دریاها است، در حرکت دریاها است، در مجرا صورت آن میباشد. برای مثال سطح پیریخ خرسان سالهای آخر خیلی کاهیده، اگر قبلا در هر 10 ساله وابسته به زیاد شدن ذخیره به پیش حرکت مینمود، حالا چنین حالت دیگر به نظر نمیرسد. قسمت گیزوگیری آن در بلندی 4000 متر از سطح برف میگیرد و همه سالا از حساب بارشات، از حساب ترما و از حساب باد ذخیره میگیرد، یعنی به واسطه باد برف‌های دیگر منطقه به اون منطقه وارد میشود. هم بعد قسمت دومی پیریخ یعنی قسمت یخریزه شرشره یخین پیریخ میباشد که همه سالا با مقدار 10 میلیون متر مکعب یخ رو نیز به اون جاری شده با جسم اساسی خود پیریخ، یعنی با بدن پیریخ خرسان میریزه که از سبب اونه که دارای جایگیری خود پیریخ به نهایت تنگ است، احتمالیتی در خود جایگیر کردن ذخیره زیاد رو ندارد. یعنی همه سالا باید از طبق معیار اگر که با مقداری 10 میلیون تا 15 میلیون متر مکعب یخ با واسطه شرشره یخین اگر جاری شود، این پیریخ همچون پیریخ مقرری فعالیت میکند. اما با واسطه شرشره یخین در دوام همه سالا زیاده از 35-40 میلیون متر مکعب یخ جاری می شود که این باعث آن میگردد که در قسمت پایانی آن، یعنی بعد از جاری شدن در قسمت پایانی خود شرشره ذخیره به نهایت زیاد جمع می شود و در نتیجه با یک معیار معین ذخیره شدن پیریخ رو به حرکت می دارد و
قسمی پایانی بدن اساسی پیریخ یعنی سر کرده از هم پایانه شرشره یخین تا پایان با حرکت در اومده و خودی هم دیواری رو به پیریخ بوده هفته میرسد همزمان در یک جایی با میتواند که با بالای دریای عبدالقادر با پایان نیز حرکت کنند این یکی از چنین رفتاری خود هم پیریخ خیرسان این پیریخ که از پیریخ‌های نادرترین تاجیکستان و منطقه آورده رسونده است. پیریخ جمعیت جغرافی را قبطی تا 30 سانتیمتری سنگریزه و شغل پوشانیده است که تا اندازه از تاثیر گرمی خود را حفظ کرده میتواند. متاسفانه در 10 سال اخیر نیز تقریبا تا نیم کیلومتر کاهش یافته است. پیریخ‌ها دوست داشتن من اولا پیریخ فیچینکو که من در اونجا کار فعالیت خود را نمودم و بعد همین پیریخ ارگو دوست داشته من است. پیشتر پیریخ انا همون تریتور داده که اگر بارشات برف زیاد شود البته با این شکل پیشتر خود را میگیرد. الحال باید عالمان تاجیکستان و جهان در همکاری عمیق مدل‌های تجربوی و نظریوی حفظ پیریخ‌ها را پیشنهاد نمایند که برای چنین کارها البته وقت و متخصصان ساحه لازم میباشند. طبق مقررات باید در هر اکسپدیسیا از 4 و تا 6 نفر کم نباشد. چرا؟ زیرا که 10 نامگوی اسباب و تجهیزات ضروری آموزشی پیریخ‌ها باید مورد استفاده قرار گیرد و از جانب دیگر باشد هر یک نفر از اکسپدیسیا باید تا 30 نامگوی اسباب انجام گوناگون را باید همراه خود گیرد که برای بخطری حرکت در پیریخ‌ها خیلی ضرور است و اگر در 5 سال فعالیت مرکز آموزش پیریخ‌ها 50 اکسپدیسیای بین‌المللی جمهوری و آموزشی را گذرانده باشد در حاشیه سالی بین‌المللی حفظ پیریخ‌ها باید 20 اکسپدیسیا سطحی بین‌المللی را با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان راه اندازی نماید. آبشوی با صورت پیریخ‌ها که سرچشمه اساسی آب تازه به شمار می‌روند روند نگرانی کننده بوده از منبری با نفوذ سازمان ملل متحد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ابراز نمودند که هدف اساسی تشبث ما در سمت حفظ پیریخ‌ها جلب توجه جامعه جهانی به مهمیت این مسئله و اندیشیدن چاره‌های قطعی جهت کاهش دادن تاثیر منفی روند گلوبالی تغییرآبی اقلیم و پیریخ‌ها میباشد. این کنفرانس خیلی اهمیتی بزرگ دارد برای آنکه تاجیکستان عموما مؤلف چندین مثلا تشبثکاری‌ها غایه‌های ایده یعنی غایه‌های نو علمی داده ایستاده است برای دیگر جهانیان. مثلا 60% آسیای مرکزی از آب تاجیکستان استفاده میبرد. بنابراین فکر میکنم که اکنون مشکلات در تاجیکستان نیست راجع به آب. مشکلات فقط برای پیریخ‌ها هست که متخصصان فکر و اندیشه هاشون را ابراز عقیده نمودند برای اینکه یک مشکلات پیدا شده ایستاده است که وضع اکولوژی تغییر یافته همون پیریخ‌ها آب شده ایستادند. بنابراین این هم یک برای علم برای تحلیل کردن برای آموختن این یک چیزی نظررس است. فکر میکنم که این واخوری که اساسگذار صلح و وحدت ملی محترم امامعلی رحمان در آنجا این کنفرانس را آغاز نمودند این جهانیان از شناخت تاجیکان از نزدیک متحیر شده بودند. این برای هم پیشرفت اقتصادیاتی ما برای هم پیشرفت وضع اکولوژی کشور همه طرفه خیلی مفید و نظررس می باشد. تشبث‌های جمهوری تاجیکستان واقعا تشبث‌های سازنده هستند و از جامعه جهان این خوب پذیرفته شده است و خود سازمان ملل متحد انا واقعیت و مهمیت ان همین تشبث‌ها را وابسته به آب الکی درست درک کرده است و امروز با اهمیت عمومی بشری و عمومی جهانی این تشبث‌ها جامعه جهان خصوصا سازمان ملل متحد یکی از سازمان‌های با نفوذ در عرصه بین‌المللی به این ارج می‌گذارد و این را مورد آموزش قرار می‌دهد. اعلان روز جهانی حفظ پیریخ‌ها تأسیس فوند مخصوص
ва баргузор кардани конфронси байналмилалӣ оид ба ин масъала дар шаҳри душанбе дар соли 2025 аз ҷумлаи василаҳои муҳим ҷиҳати расидан ба ин ҳадафҳо мебошанд.